Lionel Messi cyangwa Lamine Yamal, finale y'igikombe cy'isi itegerejwe na bose. Ikipe y'igihugu ya Argentine na bitanu mu mitwe n'ikipe y'igihugu ya Espagne ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Abafana bavandimwe mwebwe mukomezwe na mudukurikira, murakaza neza kuri iyi nkuru idasanzwe. Uyu munsi ni amateka adasanzwe n'ibirori mu mupira w'amaguru. Isi yose irabihanze amaso umukino wa nyuma wa finale y'igikombe cy'isi uza guhuza ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Umukino ugiye guhuza ibisekuru bibiri. Hari uruhande rumwe rwa Lionel Messi, umwe mu bakinnyi bazabayeho mu mateka y'isi y'umupira w'amaguru. Hari n'urundi ruhande rwa Lamine Yamal, umusore ukomeje kwerekana ko ari umwe mu basore batoya kandi bakomeje kuba berekana ko bafite umupira ukomeye kandi uzagira igihe uzayobora mu gihe kiri imbere. Abantu benshi bibuka ifoto yamamaye Lionel Messi ateruye Lamine Yamal akiri uruhinja ubwo UNICEF yari yagiye mu bufatanye yari ifite na Barcelona gusura abana bakiri batoya. Ndetse uyu munsi uwo mwana yaje kuza gukura ndetse bahuriye kuri umwe mu mukino ukomeye kurusha iyindi mu mateka y'umupira w'amaguru. Iyi ni finale y'igikombe cy'isi. Ese uyu munsi urandika ayahe mateka hagati ya Lionel Messi ndetse na Lamine Yamal? Ninde uri bwandika amateka meza gutwara igikombe cy'isi? Dore ko Lionel Messi Argentine ifite ibikombe bibiri ndetse Lamine Yamal n'ikipe y'igihugu ya Espagne nabo bakaba bafite igikombe kimwe baheruka mu mwaka wa 2010. Muri iyi nkuru turasesengura byose, amateka, imbaraga z'amakipe yombi, uko ashobora gukina, abakinnyi bazagenda ku mukino ndetse n'ibishobora kuba byahindura umukino. Uko Argentine yageze kuri finale. Argentine yinjiye muri iri rushanwa ifite igitutu cyo kurinda igikombe yatwaye mu mwaka wa 2022 ubwo yatsindaga ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ndetse imikino yagiye ishira yerekanye ko ari imwe mu makipe akomeye kandi akomeje guhatana. Yagiye ikuramo amakipe mu nzira zayo agaragaza ubunararibonye, kwihangana ndetse no gukina n'imwe mu makipe akomeye. Messi yakomeje kuba umuyobozi mu kibuga, afasha bagenzi be, atanga imipira ivamo ibitego ndetse agenda atsinda ibitego byari bikenewe cyane aho ikipe yabaga ikeneye ubufasha bwe arahabaga akayitabara. Uko Espagne nayo yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Espagne nayo yageze kuri finale y'igikombe cy'isi idatsinzwe. Yakiniye umupira mwiza wo guhererekanya, kugenzura umukino ndetse no guhanga uburyo bwinshi mu gutsinda. Lamine Yamal yabaye umwe mu bakinnyi bavuzwe cyane muri ino rushanwa ry'igikombe cy'isi. Umuvuduko we, ubuhanga mu gucenga abakinnyi ndetse n'ubushobozi bwo gutanga imipira avuye mu bitego, ibi byatumye benshi bavuga ko ari umwe mu bakinnyi beza bayoboye isi y'ubu ngubu. Lionel Messi na Lamine Yamal bise umukino usanzwe, ni umukino uhuza umukinnyi wamaze kwandika amateka n'undi mukinnyi mushya ushaka kwandika amateka mu kiragano cye cy'iki gihe. Messi afite uburambe budasanzwe mu mupira w'amaguru, azi ko finale ikinwa, ariko azi ko igitutu abasha no kuba yakigenzura, kandi azi n'uburyo bwo kuba yahindura umukino mu gihe cy'akanya gato. Yamal nawe ni umukinnyi ufite imbaraga z'ubutoya, umuvuduko n'icyizere ndetse no kudatinya amazina akomeye. Ibi byombi bafite umupira bombi uko ari babiri. Hagati ya Lamine Yamal na Messi bose ntawe ushidikanya ko batazi umupira, ndetse abafana bose bakaba bategereje igitangaza kiza kuba kiba kuri uno mugoroba. Ese Argentine yakora amateka niramuka itsinze uyu mukino? Argentine izaba yegukanye igikombe cya kabiri yikurikirana. Ibi nabyo mu mateka ni kimwe mu kintu gikomeye cyane, dore ko ikipe yabigeze ari ikipe y'igihugu ya Brazil mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1958 n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1962. Messi na bagenzi be bifuza kwinjira mu gitabo gishya cy'amateka nk'ikipe yiganjemo abakinnyi bafite umutima ukomeye wo gutsinda, ndetse bakaba basangamo ikipe y'igihugu ya Brazil ariyo imaze kuba yakora bino bigwi, nabo bakaba bayisangamo abantu bagitwaye inshuro ebyiri zikurikirana. Ese Espagne ishobora kongera kuba umwami nyuma y'uko Espagne iheruka gutwara igikombe cy'isi mu mwaka wa 2010 ubwo gitwaga mu gihugu cya Afurika y'Epfo? Espagne yaje kuza kubitsinda ikipe y'igihugu y'Ubuholandi igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Andreas Iniesta. Espagne ashaka kugira ngo rero ko yakongera kugerageza amahirwe yo kwigarura kino gikombe cy'isi, yongere kwicara ku ntebe y'ubwami bw'umupira w'amaguru. Uyu munsi Espagne ifite amahirwe yo kongera kwereka isi ko ishobora kongera gutegeka isi y'umupira w'amaguru. Abakinnyi nka Rodri, Pedri ndetse na Nico Williams na Lamine Yamal ni bamwe mu bakinnyi bafite ubushobozi bwo kwahindura umukino mu gihe gito bakaba bakandika amateka. Intambara hagati mu kibuga, aha niho umukino ushobora kuzatsindirwa. Enzo Fernandez, Makarisa bazahangana na Rodri ndetse na Pedri. Ikipe izatsinda urugamba hagati y'izi zombi ishobora guhita ibona amahirwe menshi yo kuba yatwara umukino, abazaba babashije kudomina cyangwa kwitwara neza mu kibuga mo hagati. Abashobora gutsinda ibitego ku ruhande rwa Argentina, Lionel Messi, Lautaro Martinez ndetse na Julian Alvarez, aba ni bamwe mu bakinnyi b'inzamwamba bakunda gutabara Argentina ndetse bakayitsindira abantu benshi baba batabona ko bishoboka. Dore ko Argentina muri imwe mu mikino yagiye ikora comeback zidasanzwe cyangwa iva inyuma igombora. Turahera nko ku ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi, Lautaro Martinez n'uyu Julian Alvarez ni bamwe mu bantu batabaye mu gihe cy'uko Messi yari byamucanze cyangwa yari akirimo arashakisha uburyo bakajya bapasa bagatsinda. Ku ruhande rwa Espagne hari umuntu bita Lamine Yamal, hari Nico Williams na Alvaro Morata. Aba ni bamwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba babasha kubafasha n'ikipe y'igihugu ya Espagne mu buryo bwo kwishakira ibitego. Bazi gucenga, bazi kwiruka kandi babasha gutanga imipira ivamo ibitego. Abakinnyi bose bafite ubushobozi bwo kuba barangiza amahirwe mu gihe cyo kuba babonye imbere izamu uburyo bwo kuba bakinjiza. Intege nke z'amakipe. Argentina ishobora kugira ikibazo igihe ihuye n'ikipe ifite umuvuduko ku mpande. Espagne nayo ishobora kugira ikibazo igihe ihuye n'ikipe ifite ubunararibonye bwinshi mu mukino hagati. Dore ko Argentina ni imwe mu makipe
afite ubunararibonye cyangwa se experience mu mikino y'igikombe cy'isi cyangwa mu mikino ikomeye. Umwe mu makipe atsindwa akaba yabasha gukontorora situation ntibasare cyangwa bahozagurike, cyane ko afite umuyobozi nka Lionel Messi ubasha kuba yabwira ati mutuze turakizwa n'ifirimbi yanyu. Ku byerekeye na FIFA ranking cyangwa urutonde rwa FIFA uko amakipe agiye ayoboye isi y'umupira w'amaguru, mbere y'uyu mukino ikipe ya Argentine ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa FIFA, na Espagne ikaba ari ikipe ya kabiri. Bivuze ngo ni umukino ugiye guhuza ikipe ya mbere n'ikipe ya kabiri, ni umwe mu mikino ukomeye cyane. Ibi byerekana ko iyi finale ihuje amakipe abiri akomeye kurusha andi muri iki gihe cy'umupira w'amaguru ku isi. Isesengura: uyu mukino ushobora kurangira mu minota 90, mu minota y'inyongera cyangwa se ukagera muri penalty. Ikipe izagumana umutuzo ikabyaza mu mahirwe umusaruro izaba yabasha kuyabona, ikarinda amakosa, ishobora kuba yatwara igikombe. Niba Messi atwaye iki gikombe azakomeza gushimangira izina rye nk'umwe mu bakinnyi bakomeye babayeho. Niba Espagne itsinze, Lamine Yamal azaba atangiye ibihe bishya nk'umwami mushya w'umupira w'amaguru, ndetse azaba agaragaza ko ashobora kuba umwe mu bazayobora umupira w'amaguru mu myaka iri imbere. Bavandimwe, isi yose yahagaze ngo irebe uyu mukino. Ese muratekereza ko Lionel Messi ari busoza amateka yatwaye igikombe cy'isi cya kabiri yikurikiranya nyuma y'icyo yatwaye 2022, cyangwa se Lamine Yamal araza kuza kuba atangiye ibiragano bye mu isi nshya y'umupira? Kugeza ubu ngubu ni bimwe mu bintu bitegerejwe n'abafana benshi, dore ko umupira uri kubuza kuba atangira kuri uyu mugoroba. Ikipe ya Argentina abantu benshi bakaba bibaza bati ese Messi nubwo ari ikipe itarahabwaga amahirwe, ikipe ya Argentina, Messi yaba akora amateka n'ikipe bakaba babasha kwandika amateka nk'ayanditswe na Brazil, cyangwa ari ibintu byo kuwayawaye ikipe ya Argentina yaje kuba yagera ari mu buryo itabikwiye? Gusa waba yemera muri ubwo buryo bwo sinaba nemeranya nawe. Argentina ni umwe mu makipe yagiye yerekana ko ashoboye. Ikipe yamaze gukora comeback ziri hafi kurenye muri kino gikombe cy'isi, aho abantu babonaga ko bisa nkaho byarangiye. Turero ku mukino wa Cape Verde, Argentina ni umwe mu mukino wayigoye cyane, iza kuza kuba ihuza umukino. Lionel Messi agenda afasha ikipe y'igihugu ya Argentina, iza kuza kuba itsinda ibitego 3-2. Dore ko imikino minota 90 yari yaje kuza kuba irangira, ikipe y'igihugu ya Argentina yananiwe kwikura imbere y'ikipe ya Cape Verde yo muri Afurika. Nubwo ari ikipe itarahabwaga amahirwe yaje kwihagararaho, Argentina minota ya nyuma nibwo yaje kubisezera itsinda ibitego 3-2. Argentina yaje gukurikizaho ikipe y'igihugu ya Misiri. Ikipe y'igihugu ya Misiri ni imwe mu makipe yagoye cyane ikipe y'igihugu ya Argentina, ndetse byaje kuba byerekana ubushobozi bwa Argentina ikipe ya Lionel Messi. Aho ikipe ya Argentina yaje kubitwa ibitego 2 kugeza ku munota 79, haburaga hafi iminota 11 ikipe ya Argentina itaha. Abafana b'umupira w'amaguru cyangwa bizera mu mupira w'amaguru babonaga ko ibintu bisa nkaho byarangiye. Gusa Lionel Messi na bagenzi b'ikipe y'igihugu ya Argentina ntibigeze bacika intege, bakomeje guhatana. Abitwa ba Romelu na Lionel Messi ndetse n'abitwa ba Macarisa na Enzo Fernandez bazi kuba bahatana, bazi kuba bagombora ikipe y'igihugu ya Misiri. Dore ko mu minota 90 yaje kuza kurangira Argentina yagomboye, bongeyeho iminota y'inyongera Argentina itsinda igitego cya gatatu. Ugiye ureba none ku wundi mukino wahuje ikipe y'igihugu ya Argentina kayihuza n'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi, ni umwe mu mikino yagoye cyane ikipe y'igihugu ya Argentina kugira ngo igiye kuri runo rugendo rwo kujya kuri finali. Argentina yaje kuza kuba yikura imbere y'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi mu buryo bukomeye cyane, dore ko abantu benshi nta mahirwe bayihaga. Argentina yaje kuza kuba ikina umukino wanjye ari igitego 1-1. Nubwo Ubusuwisi bwari bufite ikarita y'umutuku, Argentina yaje kubirwana no guhiga ibitego, gusa byari intambara itoroshye, dore ko ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi ari mu makipe ashoboye cyangwa afite uburambe mu bintu byerekeye no kudefanda, kuba barinda izamu ryayo. Umukino waje kuza kuba urangiye bongeye iminota 30, Argentina iza kuza kuba itabarwa n'ibitego bigera kuri 2 yaje kubona mu minota y'inyongera. Kugeza ubu ngubu Argentina yaje kuba isezera ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu kimwe cya kabiri, umwe mu mikino wari ukomeye cyane. Abantu benshi bari bateze Lionel Messi n'abakipe y'igihugu ya Argentina bavuga ati reka turebe ko bahikura. Batsinda mu minota itageze ku minota 7, batsinze ibitego 2 kuva ku minota 85 kugeza ku minota 92. Argentina yaje kuza kubishyamo ibitego 2 itsinda ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, dore ko Ubwongereza bwaje kuza ko butsinda igitego cya Anthony Gordon w'Umwongereza watsinze igitego mu minota 55. Ikipe y'igihugu ya Espagne nayo tutayibagiye ko yaje kuza kubisezera imwe mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Dore ko ikipe y'igihugu y'Ubufaransa niheruka igikombe cy'isi umwaka wa 2018 ndetse 2022 ko ari kuri finale rwatsindwaga na Lionel Messi kuri penalty. Ni umwe mu mikino itegerejwe n'isinzi ry'abafana mu isi yose, buri muntu wese akaba yibaza ati ese Messi uyu munsi arakora amateka cyangwa Lamine Yamal n'ikipe y'igihugu ya Espagne barakora amateka? Ikipe ya Argentina ni imwe mu makipe ikunda gukina umupira wo guhererekanya ndetse no gupasanya ku rwego rw'uko babasha kuba bari mu buryo bushya bwo kuba bashaka ibitego. Kandi n'ikipe y'igihugu ya Argentina ni imwe mu makipe ndetse afite ubunararibonye no kudacika intege mu kibuga. Ikipe y'igihugu ya Espagne ni imwe mu makipe meza kandi afite abakinnyi bakiri batoya, ikina umupira wa tiki-taka ari umupira w'Abanyesipanyol, aho babasha kuba bavuga ati twereka dupasanye turemo uburyo bugiye butandukanye. Ifite abasore bakiri bato ugereranyije na Argentina bazi kwiruka ndetse no kuba bashakisha uburyo bwo kubona ibitego. Ni umwe mu mikino itegerejwe n'isi yose, aho abantu bibaza bati se Messi arikura imbere y'urubyiruko rw'ikipe y'igihugu ya Espagne, dore ko ari bamwe mu bantu bazi umupira kandi bamaze imyaka igera kuri 16
banyotewe no kuba batwara iki gikombe wabasha kuba bakumva icyane. Ni umwe mu mukino utegerejwe n'isi yose, abantu bose bibaza ati ninde muntu uri butwara ikindi gikombe cy'isi kuri uno mwaka.